Yes, nkuko bisanzwe reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize kugubwa neza. Mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye, tubahaye ikaze ro muri amakuru yacu, aho n'ubundi tugiye kugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu muri amasaha akaba tugiye kugenda rwose, ariho tugiye kugenda twibanda, tukaba turi buze kugaruka no kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. N'ubundi turaza kugaruka ku mirwano yatangiye kuva amasaha mu gitondo hano rero muri Puezero kugeza amasaha aya ikaba irimbanije. Hanyuma ariko hano kuri Puezero reka mbamenyeshe ko hari nandi makuru mashya ngiye kubaha, mutari musanzwe rwose mwumva mbatangariza cyangwa se mutari buze no gusanga handi, kuko noneho ubu tuvugana buri kintu cyose kiraza kuba gifite icyitwa proof. Reka ntabwo tugiye gukomeza kugenda tuyobya abantu, ibyo kuyobya abantu rwose abari kuyobya abantu babishyire ku ruhande, tugiye kubazanira amakuru y'ukuri. Hanyuma turaza kugaruka n'ubundi ku makuru ari kuvuga ko vuba hangaha bitari buze gusaba ko M23 ndetse na twirwanaho bagira Kinshasa bari gutegura operation cyangwa se hari undi mutwe uri gutegura guhirika uwitwa Kisekedi wamaze gutegurwa, ndetse nuko uyu mutwe rero uri gutegurwa byose turaza kugenda tubabwira naho ugiye kuvukira, ndetse uyu mutwe ukaba ugiye kuvukira neza neza mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ndavuga ro mu mujyi wa Kinshasa niho uyu mutwe ugiye kuvukira, ufite gahunda ikomeye cyane yo guhirika uyu mugabo Antoine Felix Kisekedi, kugira ngo barebe ko AFCM 23 itarinda yagera muri biriya bice. Iko biri gutegurwa rero, ndetse na video turayifite, turaza kugenda tuyibumvisha cyangwa se tuyibereka. Hanyuma muri amakuru yacu turaza kubabwira uko Igoma bihagaze, turaza kubabwira ko Igoma hari ibindi byemezo bishya AFCM 23 yamaze gufatira abaturage babagwizatunga bahano muri uyu mujyi wa Goma. Ibi byemezo rero nabyo turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Wowe icyo usabwa no kuza kubana natwe ukamakinga shwa kwagwa kanze kuri subscribe, niba utarabikora ukabikora, ubundi amakuru yacu yazajya ahagera nawe ukazajya uwo mubayabona mu bimbere. Tukiri hano rero muri ubu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turagaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo, naho tubafitiye amakuru, kuko amakuru aturuka muri bice n'ubundi imirwano ngiye kubura hano muri Plaine de Ruzizi, akari mu gace bita ngo ni Murongwe rero ngo imirwano ikaba yongeye kuba kuva amasaha mu gitondo. Nyamara ibice byose turimo turagarukaho, haba hano muri Plaine de Ruzizi, haba muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga, imirwano irimo iraba. Nyamara hari agahenge kari kateganyijwe ku isaha saa sita izo muri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatatu, ariko bikaba rero byarenzweho, aho imirwano ikomeye ndetse amaginga ya irimo kuba. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku makuru yandi ariko ko ngo Igoma ngo intumwa ya Union Européenne zigiye kuhasura. Ngo mu mujyi wa Goma intumwa za Union Européenne zigiye kuhasura, nyuma ko minsi yashize umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yaramaze iminsi ahageze. Turaza rero kugenda tubireba. Hari nandi makuru ava ko ngo muri Rucuro nibura ngo abantu 50 bamaze kwicwa mu kwezi kumwe gusa. Ese abantu bishwe nande? Byose nibyo turi buze kugenda tubabwira. Hanyuma kandi tugaruka muri Uvira, M23 irashinjwa kurasa ibirindiro bya FARDC, ari nabyo byavuyemo intambara. Kuri buze nayo kugenda tugarukaho. Reka tubanze twabamaze, ubundi no duhite tuzana amakuru murakuye. Nyaboneka igihe turi kwabamaza unyemereye waba ukanda kuri like ndetse unasharinga kugira ngo ibintu bigende neza. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision.
Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, ni munyemerere utibakunze Jeune Official. Ni munyemerere mbatangariza amakuru kuko burya no guhora umuntu cyangwa se tudashyira hasi mu by'ukuri ngo dukora amakuru duperereze tuzana amakuru meza cyangwa se amakuru azira ibinyoma, ibi ntacyo byaba bimaze. Byatumye rero rwose none mfata umwanya uhagije. Murabizi ko nk'izi saha twabaga tumaze gushiraho twagaturi nko mu nibura gutegura ikiganiro cya gatatu, ariko byansabye umwanya uhagije. Mutiro byari bimeze bite? Murabizi tumaze iminsi tugenda tuvuga ibintu bya poezero tukagendera ku byatangajwe na Colonel Rugabo, tukagaruka ku byatangajwe na bya binyamakuru Vincent ajya yita ko bikorera muri guverinora kwa vice guverineri nyine muri Kivu Amajyaruguru. Donc ni ibyitwa ngo ni Kivu Morning Post, ibyitwa ngo ni Steven Wembi, ibinyamakuru byose ni ibinyamakuru rwose Vincent yajya hamya ko n'ubundi bitangaza inkuru kandi nabyo bisigaye byandika bitabogamye, ndetse inkuru nyinshi bikaba bizihuza cyane n'ubuyobozi cyangwa se na AFCM Ventura. Muri aka kanya rero reka noneho sasa mbaha amakuru mbazaniye. Sinzi uko abantu bamwe muri mwe muri buze kubyakira, ariko n'ubundi gukomeza kuza nkababwira ngo poezero ngo ifitwe na Twirwanaho ntayo bafite. Sinzi ko hari cyo, donc sinzi niba hari cyo bishobora no kuba byanakumarira kuza gukomeza kuza nabivuga nkagenda, ariko bitari byo ntacyo byamara pe. Reka rero unyemerere manze nkubwiza ukuri ko iyi poezero Twirwanaho ntayifite. Amakuru bumfite rwose yujuje ibisabwa mfite, ndaza kubaha n'ingero. Poezero ntabwo Twirwanaho ari yifite, kuko amakuru mfite ndetse ishobora no kumaze kugezwa kure, iri kugenda isunikwa ikaba igeze nko kumpera cyane pe. Kuko hano hari video wenda ku buhanga bw'ibyuma sinzi bagakinaho gake, mubanze mundebere uyu munyamakuru, mubanze mumwumve wenda mbere uko ngira icyo mvuga, reka mubanze mumwumve. Iyi ni video yasohotse ku munsi w'ejo hari ku tariki 10 ni kwa 16, niba atari kwa 13 17 ndabyibuka neza. Ni ikinyamakuru ninjye wanagisuye bwa mbere cyahagera, ariko ndavuga ndeka manze nkora iperereza. Ibintu birashoboka kuba nabimeze nka bya bindi basohora ibintu bagasohora ibintu wenda impitagiye kwa kundi nyine twabonye ya video yasohotse nyine maze iminsi iri guca ibintu. Reka tubanze turebe iby'iyi video kugira ngo twinjiremo neza, hanyuma nkomeze mbahe n'ibindi bimenyetso. Ubwo nyine uzi ko rwose akunda ukuri, ubwo uko niko kuri ngiye kubaha. Ibintu byo kubeshya hari abaturage bamerewe nabi bari kurara mu gasozi, bari kurara mu bibira, umuntu akaza akavuga wenda hari n'ubufasha wundi bwari kuboneka ntibuboneke. Ibyo reka nge nitandukanyije n'abo banyamakuru. Uzabinyangira azabinyangire, ntawe rwose nteze kubesha. Twirwanaho ntabwo iri muri poezero. Shiraho iyo video. Ashizemo ijwi. Nta kibazo. Nari naifunze. Maji wa Tanganyika TV, mimi yangu upo salama pote pale kuendelea kutufuatilia. Kama vile tu hali ya hewa ambayo iko hapa ni ku Haut Plateau. Mkifaransa wanaita Haut Plateau, yani ni juu ya milima zaidi. Hapa ni ku Point Zero. Tulikuja na mzee William Amuri ya Kutumba. Tuko hapa ili kuja kuangalia hali kuna namna gani inaendelea namna gani. Labda kukumbusha kwamba adui alikuwa yupo hapa, lakini kwa nguvu ya wazalendo pamoja na serikali walimuondoa adui, yuko sehemu zingine huko na mbindu aiza nguvu zinaendelea na lengo kubwa la wazalendo serikali ni kuondoa adui ndani ya nchi ya Kongo ili raia ipate amani. Na vile vile kupiga story mbili tatu na chef aiza mkubwa ambaye anasimamia hii Point Zero
tutakwenda kuongea naye hapo nyuma ilikuwa namna gani wakati Adui aliingia hapa, ilikuwa namna gani, raia ilikuwa na woga kiasi gani, na mpaka sasa je, amani iko namna gani? Hii Tanganyika TV tunakupenda ambao unanunua bando hili kutufuatilia. Asante. Jina naitwa Mkongo Kabage, mimi niko chef kutimie Mtunda Point Zero. Labda watazamaji wangependa kujua hapa tuko wapi? Hapa tuko Point Zero. Na hapo nyuma Adui aliingia namna gani hapa? Adui aliingia hapa manake ilikuwa 13 ni vile adui aliingia hapa, lakini jeshi lilikuwa wakasukuma jeshi la FARDC likarudia nyuma mpaka kwenda kusimamia kwa nguruwe. Alafu ilipofika siku 16 za mwezi jeshi likarudia tena na kurekipere mahali hapa Point Zero, na hivi aktivite tunaona zinaanza funguka kabisa, watu wanaanza ingia sokoni. Murakoze, ibi birahagije, nta bindi ndibuze kongera gushiraho, wenda ndaza kuzana n'ikindi kizibiti. Igihe harakomeza kugira abantu rwose mu hakana ko mu byukuri Point Zero iri mu maboko y'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. Usibye iyi video, njewe makuru mfite hano rwose niherewe n'abantu barenze umwe, rwose yanyemeje ko Point Zero ntabwo twirwaneye ifite. Ngira ngo ikimenyimenyi abantu barimo kugenda bandika ibintu bigiye bitandukanye. Mu gitondo twabonye inkuru ivuga ko imirwano yaramutse iri kubera hafi ni centre ya Point Zero. Iyi nkuru twayitangaje bitandukanye n'ibyo twe twatangaje masaha y'umugoroba, ariko rwose ubu noneho ndavuga mbabwije ukuri, gereka mbwiza ukuri rwose abantu mudukurikiye. Point Zero ntabwo ifite n'intare za Sarambwe, nta nubwo twirwaneye yirimo. Uyu muturage niwe bivuze neza, uyu muyobozi ngo ni chef de coutumier, ngo we avuze igihe twirwano yegereye hara muri Point Zero n'igihe bahise bayisubiza inyuma ivamo. Ntabwo ibingibi wenda ntabwo abantu munzi mumaze igihe mukurikirana ubu rugamba, ntabwo mvuze ko twirwano wenda reka tubyite ya reprise strategique, ariko nyine reprise strategique ibaho kubera ko hari umuntu uwo muhanganye hari icyo yakuganjije. Ariyo mpamvu makuru ndimo kwakira, bari kwakira imisada myinshi, kandi ibi dusanzwe tubizi kuri AFCM V3, iyo babonye bikaze gutyo basubira inyuma gake bakagarukana umujinya bagasubirana Point Zero. Rero uza kunyomoza kuri iyi nshuro nuza kuzanira video ya Point Zero atari iriya bari kugenda bakataguramo ya maripu, wowe rwose ntaze kugira ibyo ambwira. None rero dore ikindi kimenyetso simusiga kigaragara muri iyi video. Mubonye ko harimo umuturage, donc ni isoko ryaremye hano muri Point Zero. Iyo hano muri Point Zero harimo urugamba, Point Zero iyo irimo imirwano hanga muri Point Zero, abaturage ntago baba bahari, baba barahunze baragiye. Icyo nshatse kubabwira niki nuko imirwano iri kubera kure ya Point Zero, kuko ubu ngo aduyi cyangwa se ingabo za guverinema ziri ahantu bita ngo ni Bicumbi, ndetse n'ahantu bita ngo ni Mutunda, ahanga ngo niho bagenze imbunda. Aha ni munsi ya Point Zero. Point Zero bamaze kuyisiga baragiye. Tujye turavugisha ukuri, ahubwo imiryango mpuzamahanga ndetse n'abashoboye bose mu gutangira gusenga, mugasengera abaturage b'Abanyamurenge, mu gutangira kureba uburyo ki mu by'ukuri AFCM V3 niba hari kiri buze gukora, kuko abaturage b'Abanyamurenge biragaragara benshi ko ari kurara mu bibira. Ubwo rero nk'umuturage uri kurara ahangaha ugakomeza kugenda uvuga ngo baracyaraha, niba hari n'umuntu hari kugena ati wenda ayibere nko mu bindi bihugu bya kure, bano baba baragiye muzi ko bafite bagenzi babo bene wabo bagize amahirwe bari mu buhungiro bakajya nko hanze, akaba yanakohereza niyo kuvure cyangwa se cyo kiringiti cyo kwiyorosa, akumva ngo baracyahari ni mu mahoro, icyo gihe akabo karagahina. Muri make tube feya, tuvugisha ukuri, turebe uko ibintu bimeze. Point Zero ntabwo MRDP twirwano bayifite, rwose reka iki kintu mucyumve, niharamuka hagize ikiba gusa wenda birashoboka nkurikije umusada urimo urajyayo, ariko Point Zero rwose ntabwo aribo bayifite. Murabizi rwose ntawe umuntu wandusha rwose kuvugira abantu bari kuguhohoterwa.
uwo ngo rwose azabindushe pe, ariko ndi umwe mu bantu rwose bazi ibibera hariya n'impamvu n'iki byose mba mbireba, yewe mfite n'ubushobozi nanabishobora no kuza nkakwirakwiza nkavuga ngo barayifite ntayo bafite, ariko kumaharuniza abantu kubeje wapi. Abantu mudukurikiye, niba nawe uri umunyamakuru ukabutangaza ukavuga ibintu ukabugishigikira cyangwa se ugihamya neza ko Poezero ifitwe na Twirwaho kandi ufite amakuru ya nyayo, wumve ko icyo urimo urakora ntabwo ari ikintu cyiza. Hari ibintu byinshi witwa wenda ushaka kuzi ko hari ibyo uri guharanira, ariko hari ibyo uri kwangiza, hari ibyo uri gutuma, hari ubufasha uri gutuma butari kugera kuri MRDP Twirwaho cyangwa se kuri abo baturage bo muri ibi bice. Aha ndahavuye, mfite amakuru menshi cyane, aha ndahavuye. Reka nikomereza n'ingingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri rero muri amakuru yacu tugiye kugarukaho, nyamara tugaruke ku nkuru iri kuvuga ko Kinshasa, shyiramo ako kavideo tegu gakina umwanya munini, kandi kavideo nako gashyiremo, wenda ndashaka kugira ngo akenshi nabonye tugomba kuzajya rwose twifashisha n'amavideo, wenda ntituyaplaying umwanya munini, nubwo wenda twari twaremeje kudakoresha amavideo mu rwego rwo kwirinda ko habamo ibibazo, ariko nabonye muri iki gihe ikintu cyitwa video kiri gukora mw'abantu mwe, kiri gukora cyane. Shiramo video rero, wenda uyiplayingeho gake amajwi asoke, urangiza uyiposing nkomeze nyibumvishe mu buryo bwawe. Ya Mokonzi ya Mboka en train de faire déjà le lobbying au niveau ya États-Unis. Aha, wayiplayinzeho gake nk'amasegonda 10, playinga nk'amasegonda 10. Okay, sawa. Reka sasa yiplayingira hano mu rwego rwo kwirinda ko amajwi n'amashusho byaba biturutse ahantu hamwe haba harimo n'ingaruka zikaza. Reka tubyumvire hano. Il semble, je flash déjà l'information. Un des amis ya Mokonzi ya Mboka, un des proches ya Mokonzi ya Mboka, en train de faire déjà le lobbying au niveau des États-Unis pour remplacer Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il cherche? Et le Kwaliboso, il semblerait encore que l'armée ougandaise serait déjà mobilisée par ce monsieur-là pour le coup d'État. En dehors de ça, nous avons sur 2 ministres en fonction en train de se préparer pour Kokwesa Tshisekedi. Cette fois-ci, ça ne sera ni Nanga, ni Paul Kagame, ni M23, ni Joseph Kabila. C'est un autre mouvement. Et ces mouvements seraient commandités par les plus proches, je dis bien les plus proches du président. On écoute le président avant la idée. Les lots n'a pas sévi nos squelettes. Lobby Bourgois, si on a ma combo, on a ma photo. C'est comme ça, on a déjà. Et Balamon a eu Camboyo, oui, ça s'appelle haute trahison. Tu es avec quelqu'un, azo chouchouté, azo songape sur confiance. Mais toi, tu es en train de mener lobbying dans le niveau des États-Unis pour remplacer. Et en dehors de ça, sur le plan, Bazo Luka, ensemble avec les 2 ministres qu'on a quatre gouvernement, pour niba wabyumvishe neza ahantu ikiri kuvugwa, harimo haravugwa ko hari kudeta iri gutegurwa. Iyi kudeta ngo igomba kuba ikabera Kinshasa. Ni kudeta igomba guhirika uwitwa Antoine Felix Tshisekedi, vuba ngo bigomba kuba, ariko akavuga ko ngo iyi kudeta ngo itari gutegurwa na M23, nta nubwo iri gutegurwa yewe ngo nkuko bibasanzwe bavuga n'ibi bihugu bindi by'ibituranyi, ahubwo ngo iyi ni kudeta iri gutegurwa n'abari kumwe na Tshisekedi indani baba ministeri bashaka kugira ute kumubirandura. Muri make uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ibigiye kumongera ngo murabyumva, ntabwo ndibuze kujya muri byinshi kuko mwamaze kubyumva. Wenda reka iyi nkuru tuze kwigaruka na mugenzi wanjye Vincent tunayisesengure turebe ese birashoboka. Reka ahubwo tujye dukomeze n'izindi nkuru. Iyi tugiye kwigaruka ndayinjiramo ndi kumwe na mugenzi wanjye Vincent, ahubwo tubabwire ko muri Uvira mu gace bita Murongwe
aka gace karimo imirwano ikomeye cyane. Murongwe ni muri tetwa ya Uvira haramuke imirwano n'ubundi izi ngabona ntabwo ari ubwa mbere baharwaniye kuko niba atarejo nejo bundi twabitangaje muri Murongwe ko n'ubundi hari imirwano ahantu hari kuba urugamba aho impande zombi ziri kugenda zikozanyaho, ariko nubwo ari gukozanyaho unyemerere manze nongere nkwibutse ko hari gahunda bashyizeho yo kuvuga ko hari seserefe. Izi serefe murabigibuka ko yashyizeho na Joe Lorenzo yo ku itariki 18 yari iteganyijwe ku isaha saa 6, ariko iyi seserefe ntabwo yigeze iba ndetse nta n'igitekerezo cy'uko iri bube, ahubwo nuko ibice byose bari kurwana. Hazembora no muri za Warikare bari kurwana. Ubwo rero ikintu kisa na seserefe icyo ikiro ni ukugira ute ni ukukibagirwa. Seserefe ntayo iri buze kuba. Ibibazo ni ibibazo mu bice byinshi hari intambara. Uriho neza Mutangazaji Vincent? Ureza fighter. Urakomeye. Naho nakomeye. Umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza kuri twese. Vincent, twahera kuri iyi kudeta biri kuvuga iri gutegurwa rero muri amakuru yacu kuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Amakuru twabonye mu gitondo nuko umwe mu bantu babitisha nyine yavuze ko hari kudeta iri gutegurwa kuri Tshisekedi. Kudeta iri gutegurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hari abantu bari kugenda bakora lobbying cyane ko Tshisekedi yikangaga Corneille Nangaa ndetse na M23 avuga yuko aribo bamutera kudeta cyangwa bakaba bamukoresheje imbaraga. Yakitanga ndetse n'uwo yasimbuye bwana Joseph Kabila Kabange. Byose byavuzwe, ariko umwe mu bantu bari Kinshasa yagaragaje yuko abamutera kudeta byoroshye ngo ari abaminisitiri babiri bari muri leta yiwe, ngo aribo bari gutegura umutwe witwaza intwaro kandi ugamije kumutera kudeta, ari guterwa inkunga n'abantu bari muri Amerika ngo barimo bakora lobbying yo kumurika. None uwo mutwe ukazavuka aho numvise bashyize mu majwi Perezida Museveni. Yego, numvise rero bamusize mu majwi, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo barabitangazaho cyangwa ubutegetsi bwa Uganda. Dutegereje kuza kureba niba ubutegetsi buza kugira icyo bivugaho bw'impande zombi, yaba ari Kinshasa ndetse na Kampala. Muri make aha nta bintu byinshi turi buze kuhavuga, ahubwo turaza gutegereza turebe uko ibintu biragenda. Ubwo ni ukuvuga ngo ibintu bisa naho bigiye guhindura isura hano muri kino gihugu cyangwa se hano muri uyu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi. Ese kubera iki vise baba bateguriye kudeta mu buryo bw'ibanga? Kwaba ari ukugira ngo wenda nibura bakosore ibi amakosa hari ku buryo AFC itarinda yagera iriya hose? Urumva abo ngabo baramutse banateye kudeta AFC 23, urumva ko ntibayibaramo kuko izaba itabigizemo uruhare, ariko bashobora kugira ibyo bakosora wenda hari igafungira igahagarariraho. Ntabwo mbyiteze kubera yuko buriya abatera kudeta ahanini baba bakeneye ubutegetsi, ahari nta mirongo ya politiki baba bafite bagaragariza abaturage baba bashaka gukoresha imbaraga. Kubera yuko uzanabigenzura urebe kenshi na kenshi umuntu ashaka gufata ubutegetsi akoresheje imbaraga, atakoresheje manifesto politike yo ngo asobanurire abaturage babyumve, ajye mu matora bahangane, abe yatsinda cyangwa atsindwe bigaragaye ko babone kuba yahitamo izindi nzira zo kugera ku butegetsi. Kenshi na kenshi nagiye mbona muri Afurika umuntu wese utera kudeta nta kindi aba agamije keretse kwishakira imyanya ndetse no kuguma ku butegetsi kinini. Nagiye mbibonaho abasirikare bajya bavuga yuko bahindura ubutegetsi kugira ngo bazane iterambere ry'abaturage, bamara iminsi basubize abasivili ubutegetsi, ariko bikarangira nabo bakunze ubutegetsi, ukabona yuko icyo baba bakeneye ari ubutegetsi. Nta rero nta gishya cyaba kirimo, byose bisa n'ibyo. Rero twavuga ko uyu mugabo yaba agiye guhigwa n'impande nyinshi. Rero Gisekedi buriya yaba atangiye kuba, ariko buriya abo ngabo bashobora kuba barabonye ibibazo byinshi bigenda biba, kandi bakabona wenda na AFC yatinze kugerayo, akariyo mpamvu wenda bari kugira babikure mu nzira, kuko urumva agiye guhigwa n'impande zirenze rumwe. Mu by'ukuri sinzi ko uyu mugabo noneho batari buze kumwemeza pe. Simbifata gutyo nyine kubera ko ubusanzwe afite n'abantu bamurwanya benshi. Ufashe Ramuka yo kwa Fayulu, ugafata
sohora RDC ugafata FM Ventura twirwaneho hari n'andi matsinda menshi atandukanye abo bose rero ukabona mu gihe batashyira imbaraga hamwe kumuhirika byagorana. Ntabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhirika ubutegetsi buri karwitaro kwako byo byakoroha. Uzarebe niba mu matora yaratsinze abantu bari cyangwa 8 nuko guhuza imbaraga kwabo byabananiye. Mu gihe bahuza imbaraga bamuhirika, ariko mu gihe n'ubundi 2 cyangwa 3 bategura yuko bamuhirika kubigeraho byabagora. Buriya AFDM 23 na opposition iri muri Kongo bigishyira hamwe icyo kintu rero abakiri perezida, ariko kubera yuko agace kakishyira ukwako atandu kwako, niyo mpamvu ubona n'ubakiri perezida. Aha, tuve ku iyi nkuru vise dukomeze n'andi makuru. Wenda mbere yuko tujya muri byinshi tukajya mu yandi makuru acukumbuye, wanyemerera rero Vincent tukabanza tukagaruka n'ubundi ukatubwira update cyangwa se andi makuru mashya ufite kuri iyi mirwano ikomeje kubera hano i Murenge, cyane cyane muri iki gice cya Zapwezero. Imirwano n'ubundi yazungutse mu gitondo mu bice bitandukanye aho twirwanaho, ndetse na FARDC n'ubundi bya Rwanda FARDC ifatanyije n'ingabo z'Abarundi ifatanyije na Wazalendo abacancuro, aho bakoresheje helikopteri ndetse n'indege z'intambara barasa mu bite byaho plato ya Minembwe. Ibyo kandi bikaba byakomeje bikagera mu gice cya Rwitsankuku ndetse n'agace bita Nyaruhinga, ariko n'ubundi imirwano ikaba yakomeje n'ubundi drone zarasaga mu gace bita Murima, agace bita Karonge, agace bita Rubemba. Amakuru nabonye ko imbunda z'Abarundi zitaye ku misozi itandukanye ya Bicumbi, Kikoko ndetse n'imisozi myinshi iri hejuru ya Puezero. Yego, ubu irimo irarasa Mikenke, irimo irarasa Minembwe ndetse n'igice cya Puezero cyegereye ahari turwaneho. Ibyo byose bigomba ko ni imirwano ikozwe ejo kugera uyu munsi, aho twiteze yuko haba gahenge nk'uko byasabwe na Perezida Joao Lorenzo, ndetse uruhande rumwe rukakemera kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarakemeye, ariko Benjamin Mbonima wa AFM 23 akaba umunyamabanga uhoraho mu ihuriro, akaba yarahise avuga yuko ibi bitabareba kubera ko inama yabereye iyi Togo itabareba, inama yabereye Rwanda itabareba kuko batigeze bayitumirwaho. Bakavuga yuko agahenge kashyizweho na Rwanda kakwiye kuba gatangira none saa sita, ariko tukaba tubona n'ubundi imirwano yakaze kurenza uko yari imeze katabareba. N'ubundi ubona yuko kano gahenge abantu bari biteze katigeze kaba, ahubwo ni imirwano ubona yuko M23 twirwaneho FARDC, ingabo z'Abarundi abacancuro Wazalendo ndetse na FDLR, ubona yuko yarushaho gufata imbaraga kurenza uko twabonaga mu minsi yashize, aho twabonaga igice kimwe ubona kirimo agahenge nka za Masisi za Warikare, ariko urajya kubona ukabona za Masisi bateye ibisasu batatoye, ukajya kubona Kabare bateye ibisasu, ukabona Minembwe amabombe ari menshi. Ubona yuko ibibazo ari byitsa nk'uko abaturage bose bahunze baragenda bajya mu bice bya Mikenke, ariko Mikenke nayo n'ubundi iracyamerewe nabi. Ubona yuko iby'agahenge byanze, ndetse n'imirwano nyine mu bwiri za Puezero ndetse na Minembwe, umanuka za Mirima, Karonge, Rubemba, ibice byose ukabona yuko ari inkongi y'umuriro guterwa n'amabombe. Aha Vice, hanyuma rero dukomeje n'andi makuru, wenda tukajya tukareba n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa tuvuye aho kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Hari andi makuru navuga mashya n'ubundi avuga ko na hano mu bice bya za Uvira muriho hano muri Plaine de Ruzizi naho ngo ibintu byaba bimeze nabi ku bigendanye n'imirwano. N'ubundi imirwano imeze nabi kubera yuko amakuru nabonye nuko ingabo za AFM 23 twirwanaho ziri mu gace bita Remera, n'ubundi biravugwa yuko zihanganye bikomeye n'abarwanyi barwana ku butegetsi bwa Kinshasa, ndavuga Wazalendo, ndavuga FARDC, ndavuga ingabo z'Abarundi, Abatanzania, Abacashuro, Ababiligi ndetse n'indi mitwe itandukanye. Nabwo n'ubundi bahanganye bikomeye ku buryo imbunda iri mu gace ka Remera irimo irarasa muri Plaine de Rusizi. Wazalendo nyinshi zasize ubuzima, bamwe mu basirikare ba FARDC nabo bahagiriye ibibazo, cyane cyane mu gace bita Kabunambo naho ubona yuko imirwano imeze nabi, haracyumvikana amabombe ku buryo abaturage benshi bavuye mu byabo nk'uko
byagiye binatangazwa n'amasoko yacu atandukanye. Ibyo byose bikakwereka yuko imirwano mwa kino gice cya Plaine Rusizi iri gufata indi ntera. Nko mu gace ka Murogwe naho haravugwa imirwano uhereza Uvira centre ukamanuka n'ubundi imirwano iracyaba, ariko ukabona umuwaza arenda guye hasi ukibaza umurashe bakakubwira ati ntabwo tumumenye, ariko uko twamubonye ni umusineyipa. Ubona yuko ibintu bimeze nabi nko mu gace bita aka ka Murogwe, none ugakomeza muri Plaine Rusizi. Ibyo byose n'ubundi byagiye binagarukwaho n'abaturage bagaragaza yuko nka pozisiyo ya FARDC iri mu mudugudu bita Mubere mu gace ka Kigoma n'ubundi yatwitswe n'abarwanyi ba M23 mu gitondo mu masaha 4, ariko kugera mu masaha 7 n'ubundi imirwano ikaba yariko. Ya vise ndumva rwose ibintu hano bimeze nabi cyane. Sinzira uko biri buze kugenda, kuko urumva ruhande rumwe ugasanga abantu bari kuvuga bigiye bitandukanye. Gusa ikigaragara cyo nuko hariya muri biriya bice rwose ibintu birimo kugenda bihindura isura. Vise hari tugarutse ku makuru kure kw'ibyo bavuga ibintu bitandukanye buriya. Hari abantu babonye muri iyi ntambara baba bashaka kwerekana yuko igihe icyo ari cyo cyose twirwaneho iri mu gace runaka, ariko ntibamenye yuko buriya baba bayihemukira. Igihe icyo ari cyo cyose werekanye ko twirwaneho iri mu gace runaka kandi itakarimo, ubu yishyiraho ibibazo buriya mu mategeko. Iyo werekanye yuko umuntu ari hariya nawe akabyemera ntagire icyo abivugaho kandi adahari, ibyaha byose bikozwe niwe bijyaho. Mu gihe FARDC yabigenzura agace runaka, wowe ukakitirira umutwe runaka kandi utagenzura, ujye umenya ko kuba uwushyira mu kaga, kuko Israel yose ibyaha byakorwa. Turabizi ibyaha bikorwa na FDLR, turabizi ibyaha bikorwa na Wazalendo, turabizi ibikorwa na FARDC, ingabo z'abarundi, abacacu ndetse n'abandi. Urabizi ko bafata abagore ku ngufu, bica abana, batwika, barya abantu, ibi byaha byose. Iyo ufashe rero igice kirimo Wazalendo cyangwa FDLR ukagitwerera yuko kirimo twirwaneho, byagakwiye kubamenya yuko ibyo ari gukora ari ugusiga ibyaha twirwanaho ndetse no kwihemukira. Igihe icyo ari cyo cyose yakurikiranwa ku ibyo byaha byakozwe n'abagizi ba nabi, kandi akabikora agira ngo ni ukuyikunda kandi atari ukuyikunda. Aha, none vise dukomeje turebe amakuru yandi. Ubwo tuve kuri ibi ngibi, ubwo abwirwa benshi akumva beneyo, reka twikomereze sasa. Hari amakuru avuga ko hano i Goma ngo intumwa za Union Européenne zigiye kuhasura. Izi ntumwa zigiye kuzanwa n'iki? Ni ugusura gusa bisanzwe, cyangwa bari gutangira kureba mu bice biri kugenzurwa n'aba bagabo uko hifashe ndetse n'ibigendanye n'iterambere n'iki byose, kugira barebe ubuzima uburyo cy'abaturage babayeho? Guhasura ko ni gahunda ifitwe na Union Européenne yo kuzenguruka bino bihugu by'ibiyaga bigari, ndetse bakagera no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine bakagera Kinshasa, ariko bakagera no muri uyu mujyi wa Goma. Ibise vise kuko hari miliyari 81 zizafasha abaturage mu butabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatanzwe na Union Européenne. Uyu munsi rero itsinda ry'aba ngaba bagize Union Européenne bari mu gice cyo gutanga ubufasha, bayobowe na Madamu Hajarahibu. Ubu ngubu baje gukica, bamaze no kubonana na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muri uruzinduko babonanye baraganira. Uyu Madamu Hajarahibu akaba yaganiriye na Perezida ku byerekeranye n'uko izi miliyoni 81.2 by'amayero agenewe gufasha abantu mu butabazi azakoreshwa, ndetse baganira n'uburyo bazagera mu gice gikontororwa na AFM 23 buno bufasha bukajyanwayo. Ibyo byose birimo biragenda biganirwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva niba bamaze kugira Kinshasa kuzagera mwa biro bice bigenzurwa na AFM 23 nk'agace yahisemo ka Goma biroroshye. Perezida rero Tshisekedi mu byo atangaje akaba yavuze yuko banezerewe kubona abangaba Union Européenne bongera kumwibuka, ariko akavuga yuko asaba ko iki kibuga cya Goma cyafungurwa kugira ngo n'abo bazazana inkunga aba aribo zizanyura.
mu magambo yiwe n'ubundi akaba yongeye kwikoma AFC M23 ariko wakayita ingabo z'u Rwanda akavuga yuko zagakwiye kuba ngo ingabo z'u Rwanda zagakwiye kuba ziva mu bice zikontorora nk'uko yabivuze. We avuga yuko ngo na kino kibuga cyagakwiye kuba gifungurwa nk'uko yabitangarije uhagarariye Union Européenne. Ibitangazwa rero bivuga yuko uko bigenda kose n'iki cyumweru cyangwa icyumweru kizaza abangaba bahagarariye Union Européenne bazagera mwa bice kontorwa na AFC M23 kureba ibyerekeranye n'ubutabazi bwo bwifashe. Bise kugera Kinshasa bagahita bakomereza hano i Goma. Ibi ntibyaba bigaragaza ko M23 cyangwa FCV3 yaba ari leta yamaze kwinjira mu yindi aho nabo bagiye gusurwa nko gusura nk'indi leta. Ntabwo bigaragaza ko ari leta yinjiye mu yindi, ahubwo bigaragaza ko ari igice kikibarwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko iyo leta bayabanjirije noneho akabona ku Kinshasa, ahubwo yabanje Kinshasa nk'umudipolomate gusaba uburenganzira no kugira ngo abone kuza mwa bino bice byo mu rwego rwa politike. Niko mbibona nje rwose ntabwo ariko nje mbibona. Impamvu mbikubwira gutya kubera Union Européenne ntabwo ikorana na AFC M23. Rero mu miryango mpuzamahanga ikora kugira ngo yemererwe kugera mu bice by'igihugu nuko baza kubisaba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ubwo muri make bagiye gusaba muri minisiteri, bagiye kubanza kubisaba. Urumva yuko Tshisekedi yavuze yuko ubundi ubufasha buzashyikirizwa leta, none nimumara gushyikirizwa leta ariko bababwira ati twebwe turabizi yuko kiriya gice mutagikontorora kubera mutagerayo, turifuza kubasigira monta ingana gutya, indi monta tukayijyana mu bice binini. Ntabwo rero Union Européenne yahitiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ijye mu gice gikontororwa na AFC M23 itabanje kugitisha. Nta n'igihugu na kimwe nacyo cyataha gukora ibikorwa mu bice bikontororwa na AFC M23 ngo kijyeyo kitabanje gusaba leta ya Kinshasa yuko ibyemera. Urugero rwa hafi ubutegetsi bwa Kenya umwaka washize bwanze yuko bushyize ubuhagarariye mu gice kigenzurwa na AFC M23 akazaba afite icyicaro i Goma, undi ubuhagarariye akazaba ari Kinshasa. Ariko byanze gukunda kubera ko leta ya Kinshasa yabyanze. Ibyo ni ibikwereka yuko rero umubano muri diplomasi ntabwo ushyirwa n'inyeshyamba, aho ku buyobozi bukuru bw'igihugu nibwo bushyira mu bikorwa. Noneho umuryango runaka ukabaza gukorera aho ngaho kubera yuko igihugu cyatanze garanti. Nk'urugero uyu muyobozi wa uhagarariye federasiyo ya Union Européenne uhagarariye ibigendanye n'ubutabazi aramutse akoze ishyano akaza mu gice kigenzurwa na AFC M23 akagirirwa nabi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yabibazwa. Ariko igihe icyo ari cyo cyose yava mu gice kigenzurwa na AFC M23 yahawe uburenganzira na Kinshasa, icyo gihe byabazwa leta ya Kinshasa, noneho nayo igasigara yerekana responsable. Aha, ndumva rwose ibintu bitoroshye. Aha, reka dukomeze n'andi makuru. Hari andi makuru avuga ko muri Rucuro mu cyumweru kimwe cyonyine hamaze gupfa abantu bagera kuri 50. Rucuro ntabwo mu cyumweru kimwe, ahubwo mu gihe kingana n'ukwezi kumwe Pretosori ni mu kwezi kumwe. Ni ukwezi kumwe hagaragajwe umuryango bita OCHA hagaragajwe yuko hamaze gupfa nibura abantu bagera muri 50 bishwe mu ntambara yahuje AFC M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta hatarimo abasirikare. Aba ni abasivile. Abasirikare ntabwo babarwa muri abo, kuko iyo uri kurwana uba witeguye kuba wapfa amanywa nijoro. Bakavuga yuko rero ibi byabaye mu gace ka Bukombo, mu gace ka Tongo, mu gace ka Bukombo centre, mu gace ka Yura, ka Nyanzare, ka Kikuku, ka Katiru, ka Mweso, Kica na Gitanga. Yego, ibi byose ari ibite byabayemo nk'uko OCHA yabitangaje. Bavuga ko ari imirwano yari ikaze nyine agiye itana abasivile mu bihe bitandukanye. Aha, tugaruke rero na hano Ituri, naho haravuga ko ngo abarwanyi batazwi bagaragaye mu bice bya za Waresa
abarwanyi batazwi ubwo ni abarwanyi bameze bate? ni umutwe twavuga bavuga yuko wavutse muri bino bice bya Ituri. Amakuru twabonye nyine muri sheferi ya Waresa Kalo, bice bya Mambasa bavuga yuko hari abarwanyi batamenyekanye ari abo mu uyu mutwe bahagaragaye, noneho bituma abaturage batangira kugira ubwoba, bibaza niba ari abo muri CRP, bibaza niba ari abo muri ADF nabo, bakibaza niba ari aba AFC-23, bakibaza niba ari abo Wazalendo cyangwa abo mu mutwe wa FDL ndetse n'indi mitwe itandukanye ikorera mwa bino bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru twabonye rero nuko abaturage batangiye guhunga bava mwa bino bice bitandukanye kubera ubwoba bw'uko bashobora kugirwa nabi n'aba barwanya ariko batamenyekanye nyirizina umutwe bakomokamo ari uwo. Aha, reka rero tugaruke n'ubundi turebe nanone hano ariko Ituri bakatubwira ko ngo bashimuswe na ADF naru boherejwe. ADF naru ngo harabo yari yashimuswe ngo boherejwe. Uyu mutwe wa ADF wari washimutse bagera muri 27 b'abasivile. Ingabo za FARDC zaje kubabohora nyuma y'uko uyu mutwe wabasabye y'uko umuntu bazajya bamurekura nibura atanze amadolari 5,000 kugera ku 10,000. Mwa kano gaterero ka Irumu akaba ariho bari bashimutiwe. Bakaba baje kubohorwa rero n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'igisirikare cya Uganda, ubu batangiye gusubira mu miryango yabo. Yave se ngo bimeze bite vise ngo yaburanye? Yave n'ubundi urubanza rwe rwongeye kuburanishwa, bumvise abatangabuhamya, ariko ubona yuko urubanza rwahinduye isura ugereranyije n'uko mu minsi yashize rwari rumeze. Iburanisha rero mu rubanza ruregwa muri Lt Gen Firmo Yave Irunga rwakomeje ejo ku wa kabiri hashize, humvwa abatangabuhamya batandukanye harimo Lt Gen Paris Kabwe wahamagajwe n'ubushinjacyaha, akaba yaravuze yuko General Yave yari mu basirikare bakuru u Rwanda rwifuzaga kwica, bitandukanye n'ibyo Yave yashinjwaga yuko bamusanganye ubutumwa yandikiwe na retired General James Kabarebe. Aha rero mu buhamya bwe Lt Gen Paris Kabwe agatangaza ko abasirikare bakuru 6 b'abanyekongo bari mu mboni z'u Rwanda ari Lt Gen Costa Ndima, Lt Gen Firmo Yave Irunga, General Major Peter Chirimwa, General Major Sylvain Kenge, General de Brigade Jifre Chikoko Mulamba ndetse na General de Brigade John Kinabuma Kamukinde. Abo ngabo bose bakaba barashyizwe ku rutonde y'uko ingabo z'u Rwanda zabica. Ubuhamya yatanze rero bwatunguye abantu mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwashinjaga bano basirikare kuba barafatanyaga n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo gufata ibice bitandukanye bya Kongo. Ahubwo uyu nguyu Kabwe we yaje gutanga amakuru agaragaza yuko abasirikare barengana uko bari mu mugambi wo kuzicwa n'ingabo z'u Rwanda, ariko Leta y'u Rwanda nta kirabivugaho. Uyu mutangabuhamya akavuga ko benshi muri aba basirikare bakuru ba FARDC u Rwanda ngo rwafataga nk'abaheza nk'uko amakuru twagiye tuyabona dukeka nyine bari mu rukiko. Uyu mutangabuhamya akavuga yuko bamwe mu bantu bagiye bashinja ba Yave ndetse n'abandi ari abavuze amagambo batekerewe kugira ngo u Rwanda barugaragaze naho rwakoranaga nabo, ariko bidafitanye isano kuko abasirikare birindaga cyane kuba bahura n'aba abasirikare b'u Rwanda yaba ari ku mupaka cyangwa ahandi, kuko ngo bari bazi ko bakicwa. Icyakora abunganira uregwa basubije ko nta sano riri hagati y'umukiriya wabo n'u Rwanda. Baravuga bati twebwe Yave ntawe yigeze ahurira n'u Rwanda kubera yuko ntibigeze bamenyana, n'ibyo bavuga yuko James Kabarebe bigeze bambikirana, ati nta na nimero yiwe yagiraga. Twakibutsa abadukurikiye yuko Yave muri 2020 yoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka 3 ka gisirikare k'ingabo za FARDC. Aka karere kari gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Urubanza rwe rwatangiye nyuma y'imyaka 3 atawe muri yombi, kuko yatawe muri yombi muri Nzeri 2022. Uyu General rero Firmo Yave bakunda kwita Ingwe ari mu bayobozi bakuru b'ingabo bakomoka mu ntara ya Katanga
abanyepolitike bamwe na bamwe cyane cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila bakunze kuvuga ko batotezwa n'ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi alias Chilombo nk'uko akunda kugaragazwa. Vise ngaho tuguhaye umwanya nk'iminota 6 kugira ngo utugezeho update. Kamere ku makuru yavuzwe yuko AI yitwa Claude kuko yuko yakoreshejwe mu gushimuta perezida Maduro wa Venezuela ikoreshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravuga yuko u Rwanda rwasinye amasezerano y'imikoranire y'imyaka 3 n'ikigo cy'ikoranabuhanga mu bwenge buhangano cya Tropic PPC hagamijwe guteza imbere ikoreshwa rya AI mu nzego zirimo uburezi, ubuzima n'imiyoborere ya leta. Iyi AI rero yitwa Claude akaba ariyo u Rwanda ngo rushaka kuba rwakoreshwa nayo, ikabikorwa n'ikigo bita Tropic, ni ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence. Ifite icyicaro gikuru giherereye mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byanditse. Tropic ni ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine kivuga yuko ushobora kuba cyagiranye amasezerano na Leta y'u Rwanda kugira ngo babahe ubu bwenge buhangano bwitwa Claude, noneho buzaba bwakoreshwa muri porogaramu zishobora gusoma no gusesengura inyandiko, gusubiza ibibazo, gufasha mu nyandiko, gukora porogaramu za mudasobwa no gutanga ibisobanuro ku magambo atandukanye hifashishijwe ubwenge buhangano nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Tunyarukira n'ubundi muri Kongo, abantu benshi n'ubundi barakibaza ku byerekeranye n'agahenge Bihoreretse yavuze. N'ubundi ndabona bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga yaba ari abari ku ruhande rwa Kinshasa, bari ku ruhande rwa M23 berekana yuko kubahirizwa ko ibyavuzwe byabaye amasigara tica. Ikindi kivugwa muri Kenya nuko umwe mu Rusiya waruherutse kugaragazwa n'igihugu cyagana yuko yasambanyije abagore ndetse n'abakobwa, bikarangira amafoto yabo ndetse n'amavideo y'urukozasoni abishyize ku mbuga nkoranyambaga. Byagaragazwa yuko yitwa Vladislav Lukovoke ko yahawe akabyiniro ka Baltazar, igihugu cya Kenya nacyo kiri kumushakisha kubera yuko yakigiyemo, noneho naho agakora imibonano mpuzabitsina n'abagore ndetse n'abakobwa, bikarangira ayo mashusho ayashyize ku mbuga nkoranyambaga ariko aba bagore cyangwa abakobwa batabimuhereye uburenganzira. Ganika biri kumuhiga kugira ngo imufunge nk'uko yabitangaje. Kenya nayo abategetsi bayo bakaba babitangaje ko nabo bari kumuhiga kugira ngo bamukurikiraneho ibi byaha bitandukanye yakoze byo gusakaza aya mashusho ndetse y'abantu batamuhaye uburenganzira yuko ayasakaza. Tunyarukire mu Burusiya aho uhagarariye u Rwanda mu Burusiya Ambasaderi Major General Joseph Nzabamwita igihugu na perezida wacyo Vladimir Putin by'umwihariko ku bw'ubufasha bakomeje guha u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu mugabane wa Afurika nk'uko byabitangaje ku mugoroba. Tusoreze mu Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje yuko bwapimye ikigage cyita abantu ejo bundi mu karere ka Bugesera ndetse na Kanyanga yishe abantu basangamo uburozi bwo mu bwoko bwa metanoro, bakavuga yuko ibyo binyobwa rero byishe abantu basanzemo ubu burozi nk'uko raporo y'ubushinjacyaha yabigaragaje. Ubwo niyo mpamvu bamaze iminsi bari gukora umukwabo w'izi nzoga z'inkorano rero buriya. Nta nzoga itari inkorano ahubwo ni inzoga zituzura ubuziranenge. Ariko hari ziba zarakozwe ku buryo zikozwe n'inganda zizwi zikomeye, kandi akajya kwiherera kuba ari inganda zikomeye nizibura kuba zitakuza ubuziranenge, ahubwo hari izo bakora zikaba zemewe zifite ubuziranenge bwemewe, hari n'izindi zikorwa zikaba zidafite ubuziranenge. Igipimwa n'ubuziranenge kuvuga ngo inkorano zose ni inkorano kuko Imana hari inzoga ziyaremye keretse wa muvinyo. Aya n'umuvinyo yaremye ibiti abantu bari wo bawubyaza nyine ibiti bawubyazamo uwo muvinyo. Bamenye ko uyu munsi ari umunsi wo gusigwa ivu. Mbonye abasirikare ba FARDC birabyivu.
wamenye se kuba yisilamu ko ari umunsi w'igisibo cya ramadani? byo naraye mbimenye nabimenye amasaha y'umugoroba rwose. Tubifurize igisibo cyiza, ramazani mwiza rwose. Umunsi w'irayidi uzitwa nde? Umunsi w'umuceri uzitwa nde? Reka noneho ndayafite tu, mfite amazina yahanze. Nashaka izina rwose, ariko nzitwa ramazani. Uzitwa ramazani? Nitwa ramazani rapiraho rwose, ubumenyi bye nitwa izina ryabo. Kuko niswe izina ryabo bajya bankuramo se wavuga beza bakumva beza wo muyisilamu. Ntago byavamo. Byaba bigoye rwose. Kamushimire Fighter. Wakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Reka rero amakuru yacu tuyasoreza aha. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Mwakoze cyane, turabakunda. Ciao.